isahluko. Malapha inkosi uKristu ifundisa ikhuluma ngombono ithi umbuso wezulu lapha siyakhona emzini wasekuphakameni lapho uShembe simemela khona. Uthi ufaniswa nomuntu oyinkosi ebusa lapha ebusa khona. Uthe embusweni wakhe wayesethumela ezincekwini zakho uthi ngizoba nedili elikhulu elizawuhlala lapha kule ndawo yami kule nkundla yami engivama ukuhlalisa yonke imikhosi yalesizwe engisibusayo. Uthi kuzoba nedili elikhulu. Uthi kuleli dili leli ngiyanithuma nina zinceku zami ukuthi hambani niye emazweni ngamazwe kubantu ngabantu abakhona niyomema ilizwi elenkosi ke selifikile phezukwe awuphezu kwethu ilizwi lenkosi Naselhamba lelizwi lalenkosi ebusayo kulesi sizwe lafika kubona bonke abantu base belamukela ukuthi inkosi yasibiza komkhulu siyamenywa edilini elikhulu elizawuhlala kuzoba yilona lowo akekho ozawuhlala edilini enkundleni engenayo ingubo yomthimba. Hayi base bemenywa abantu basondela abantu lwafika usuku lokuhlala komthimba. Wawusuhlala umthimba enkundleni wamuhle wahloba njengomakoti ehlobela indoda yakhe njengoba isishila inkosi enkulu yasekuphakameni yathi nathi mase sihlezi sinje akasibheki ngamehlo ethu kodwa usibheka njengomakoti ehlonipha indoda yakhe ngoba sisemshadweni. Alibonge igama lenkosi. Kulokhu kuhamba kwethu sisemshadweni siganile ihlobo ezinhle enkosini sigana indoda enkulu yasezulwini uShembe. Unayo ingubo yomshado. Wahlala nje phela wanethezeka ngiyakubona usenkundleni. Mayingena inkosi sesihleli idili seliqala sihephena basho njalo abafana siyahephena lapha edilini. Iyangena inkosi ngesango layo iyayibuka inkundla ihlobile inkundla inhle ithe mayiphakamisa amehlo yayisibona lapha ibona umuntu ithi bonke laba bahle bavathile ingubo yomthimba kodwa lo wayana akanayo ingubo yomthimba yayisiphendukela kuye ithi hawu mngane ungene kanjani lapha emthimbeni ungenayo ingubo yomthimba na Nazaretha oyingwele kwasekuphakameni kambe senzani yini esizoyenza lapha yayengisabe noma sekumnandi kakhulu esontweni abantu sebeshiselwa kakhulu ifuba bese ngikhumbula amazwi abasixoxela lo baba engungumahlombe ithi kambe abantu bahawukelwa kanjani mabedla besuthe bahawukelwa kanjani abantu mabengambatha amasaka bembatha ingubo zedili bahawukelwa kanjani abantu mabengathola umlotha bethola amakha anuka kahle na onkulu bakhumbula kanjani masa kumnandi konke sisazohlabelela yini sithi baba ngikulo lolu hambo ke awulo sizi esiyembesi baba ngikulo lolu hambo awulo sizi Papa
zikhonze ezinhle enkosini ilowo nalowo akayibuza ukuthi kambe sizokwenzani. Hayi abanye bazothi sikuDisemba sivala unyaka. Cha, wonke amasabatha njengoba sihleli sibuthana senzani kahle kahle. Kwenziwani? Kwamnandi nje kakhulu sakhohlwa ukuthi kanti lapho kuyiwa khona ngiwaphi. Mayi inkosi enkulu yasephakameni Ingubo Mahlombe ukhakhayile inkomo zakithi eMhayideni ikhuluma ngendaba yentombazane yaseNgilandi ezoshada isikhulu esithile esasibusa ezweni. Manje intombazane yaseNgilandi ilungiselela umshado sesiyafika lesikhulu sithi intombazana lomshado ezokushada wona namhlanje ithi mkhulu awufani nomshado owake wahlala emhlabeni ithi akukho okukhulu okudlula wona uthi uyinto enkulu emhlabeni engakazi bonakale lo ngizoshada nawe. Uthi kodwa mntanami njengoba uzawushada nami nawu umyalelo nathi sisemshadweni sishade nenkosi yasephakameni sabekela umyalelo esihamba ngayo kulokukholwa sisahamba ngayo yini na sisawuhlonipha inizwi losishadile khona. Wafuhlala uthe ungakahlala umshado yayisinikwa lomyalelo kuthiwa ntombazana ukuze umshado wakhe ngikuthembisa wona ube impumelelo ube mkhulu udlule yonke into ekhona emhlabeni uzohlala lapha endlini awuzophuma awuzoya ndawo kodwa uzohlala lapha kule ndlu uwenze lo msebenzi engikunika wona uzothuka ingubo yakho yomshado. Yilokho ozakwenza loze igqoka ngosuku lomshado mhlazana suchacha sizoshaya uyobe ugqoke yona leyo ngubo loze uyithunga manje. Yaze ihlala intombazana zikhonze izinhle zenkosi lapha endlini yavalelwa yahlala yayithunga ingubo yayo kulokufika abangane bayo bezoyibheka bezoyivakashela bazoyibona hayi bafike bahlale nayo kube mnandi baphinde bahambe ayinalo ilungelo lokuphuma ibambe umthetho. Silapha ekholweni lemiyalelo esibekele yona sisahlezini kuyo. Yaze ihlala le ntombi awukuthi ngelinye ilanga angazi bengizothini ngalithandiswa owokuqala uJohane isahluko sakhona ngithi kuzawuba esesibili alibonke igama lenkosi kodwa owokuqala uJohane ningalithandiswa nezinto ezisezweni. Ithele ntombazana mayihleli lapha endlini bafika abangani bayo bezoyibheka bezoyivakashela ngolunye usuku kuthe besahlezi behleli lapha endlini iyathunga le ntombazana ithuka ingubo yayo yomshado kwase kuzwakala igubhu eyikhala emhlabeni ngaphandle nokhekhe egume zonke izinto ezikhalayo eyikhala lapha zase iphuma lezi ezinye izingane sayolunguza ukuthi yini le duma lapha ngaphansi inkosi enkulu yasephakameni. Ayibonge inkosi ngoba thina uShembe simkhumbuli ngokwenza kwakhe kuphela simkhumbula nangokusho kwakhe ukuthi utheni. Hayi besingakafiki sokuthitha kodwa manje le ntombazana bathe mabephuma laba befika lapha bebuka bathe bebona indumezulu yomshado owugcwele umgaqo uhamba indaladi uhamba amahashi namakameli phambili kulenga amabhelunde mangabe ekhona kukhala amacilongo kwenzeka yonke into ekhona enhle ongayicaba zase ibuye igijima lezi ngane zithi hayi ingane yabona nalothu uzoshada indoda yakho awuboni lutho kulowa mshado lapha ngaphandle. Izokwenza njani intombazana izofuna ukuyobona ukuthi angubone utheni umthetho ungaphumi lapha endlini thuka ingubo yakho umshado. Nathi njengoba sisekholweni bafowethu bantwana abakhulayo ekholweni inhlalo elisonto zikhona izinto ezingaphandle ebeyingaba zinhle sisenze nabangani bethu babuye ngaphandle bazositshena bathi hayi emhlabeni kumnandi ifestival kuyagquvwa kwenziwa yonke into bese siwukhohlwa umthetho osibuyele phakathi kwalamatshe naphakathi kwamakhaya esihlala kuwo sitholakale sesingaphandle. Nale ntombazana bathe mabesho njalo bathi hayi mkhulu lo wamshado mngani wami awuboni lutho lozowushadwa into yayisifuna ukuyibonela ufuna ukuyobona ngokwami ngeke phela indoda yami ingikhohlise ukuze futhi ngiyitshene ukuthi ayinyusisinga kakhulu futhi lo wami ngobe ngihamba ngebhanoyi manje ithi khamba amahashi phambi kwalo ethi iphuma yayobona ithe lapho iphuma khona emnyango yabisiwa khona lapho phambi komnyango yafa. Ukhuluma babelanga
emzini wasePhakameni. Basixoxelile obaba, ayibonge inkosi. Mayikhuluma ithi yabe siyafa le ntombazana ithema isifile sase sizwe isikhulu lapho esikhona sase siyabuya sase sithi hayi le ntombazana yimi engizokwenza futhi amalungiselelo omngcwabo wayo uthi ibhokisi layo mayisilandwa ngifuna nililethe lapha kimi uthi le bhokisi ngizolibhala umbhalo yayisithatha into ebhalayo yayisilibhala ithi ngizobhala lapha ukuthi lena intombazana eqale iyinhle kodwa isiphetho sayo safile. Wayesawubhala lo mkhwenyana lo mbhalo kuleli bhokisi wayesethi hayi ayizongcwatshwa le ntombazana leli bhokisi layo ngizolithatha ngilifake lapho olwandle uthi ngifuna abazi nabasentshonalanga ukuthi kunentombazana eyenza into enje nabasempumalanga ngifuna abazi uthi nabasenyakatho ngifuna abazi uthi kuzothi lapha kufika umoya lapha phezu kolwandle lithatha leli bhokisi uthi uzolithatha umoya ulise eningizimu ulise enyakatho ulise entshonalanga uthi bonke abantu bayokwazi ukuthi kunentombazane yafa ihlula ukugcina umthetho yaluza ingubo yayo yomshado ezogqoka emshadweni ngiyanele lengubo awuyalo mshado abaphunyuka abaningi ababe sePhakameni into ukuthi le ntombazana iluzwe ile ngubo yomshado Yomthimba le uKristu asibuzile wathi mngane ungene kanjani emthimbeni ungenayo ingubo yomthimba na kwaba ukuthandiswe wosi ithi le ncwadi ningalthandiswe nezinto ezisezweni ningayithandi ma umuntu ethandiswe yebo ayakwazi ukuthi kungahlala kuwena uwedwa uhlala uthando lwezwe uhlala uthando lukaThixo uwedwa ayihlalelani lezo zinto zombili akuhlala kodwa ayibonge inkosi Nkosi ngokuba konke okusezweni ithi ngoba konke okulapha ezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo ngokuzinza ngokubuza akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni jabula wena ongaboniyo awomhlaba engebe yawo bona mehlo omphefumulo abone ikhaya labangcwele kilokho kufanele sikuthandazele ukuthi amehlo ethu akangaboni lutho olunye lomhlaba kodwa akaboni ikhaya labangcwele lapho esisebenzela ukuya khona akabonga uNkulunkulu mayiqhubeka inkosi enkulu yasePhakameni ikhuluma ngenkosikazi yaseNtabazwe ithi mawa bamkhulu elapha ezweni laseNtabazwe kusana lezwe elikhuluma naye elingakambizi ukuthi ke sebeyohlangana enhlangakazi eNatali kuthi lapha eNtabazwe lizamfundisa ukuthandaza limfundisa ukuhlabelela limfundisa iBhayibheli ubabamkhulu iBhayibheli walifunde emoyeni engakazi aliphathe iBhayibheli lenyama kwakufikisa kube yilona elimfundisayo uthe noma esethatha iBhayibheli lomlungu lapha esebenza khona wayeseyofunda nje kodwa eseyazi imibhalo nezahluko kodwa engakazi afundiswe umuntu wasemhlabeni manje-ke ubabamkhulu unale nkosikazi azwana nayo noma hayi umakhelwane wayo noma kwakunjani kodwa ubuya ayixoxele zonke lezi zinto ezinhle ayitshelwa yileli zwi likaThixo elikhuluma naye yagcina le nkosikazi imthanda nayo ithanda lezi indaba zikaNkulunkulu ayiphethe
kuthe ngelinye ilanga ubabamkhulu wayeseyahamba nje eseyalapha eNatali eseyohlangana nezwi ingaleso sikhathi lapho ephelezelwa umngani wakhe umfundisi uMahona owathi uma efika embeke esiteshini sesitimele lapho ubabamkhulu ayezogibela khona usekhipha isigqoko uMahona esifakile ekhanda kuye usethi muntu kaNkulunkulu thabatha lesi sigqoko ngoba lapho uNkulunkulu othi ukuthuma khona hlezi uhlangane nelanga usayofuna labantwana bakho baqoqa uyofaka lesi sigqoko usithe ngasi ilanga sasiyisipho esasivela kumfundisi uMahona ezweni laseNtakazo wayesithatha nje esigqoka wayesehamba mangijomba ngiyalapha emzini wasemini school noma eEdeni noma enhlanhleni ePietermaritzburg uthi mayesekhona enza inkonzo eyigule ethandazela abantu lapha phambi kwakhe kwakhona itafula ayebeke kulo lesi sigqoko wabeka iTestament iBhayibheli ngoba engahlukani nalo lahleli njalo ngisho emaphaketheni akhe bebesho njalo umfundisi ukhulisa gospel bathi ngisho emaphaketheni akhe langekho langahlali lingekho iTestament kuye wayibekile lapha phezu kwetafula iTestament wayisebeka umhelane wayesebathandazela nje abantu ngendlela waseletha lo muntu wayethola ngetshali noma iragi ingubo ekuthiwa yayiyinkoshana nje inamachopho lapha etshali noma ensephe lapha emaceleni base bemletha lo muntu ogulayo wazobekwa phambi kwayo inkosi enkulu yase isathandazela abanye isabhekele wase kusuka ishingishane semoya ekuthiwa saqhamuka sasesiphephule lesi sigqoko senkosi esephakameni esiphezu kwetafula saphephuka kabili kathatha isigqoko sasesishala umuntu olele etshani sithe nje mashaphe phezu kwakhe kuthiwa lo muntu wezwa aqhuma imsipha namathambo kulokugula benakho wasinda ngaso leso sikhathi ngokuthindwa isigqoko senkosi enkulu yasePhakameni wavuka wama ngeenyawo masevukile sephila inkosi sithatha lesi sigqoko sayo iyasithuntutha kabili kathathu yayisifaka ekhanda ithi bantu abami lesi sigqoko kusukela namhlanje akusesisona isigqoko engasithiwa nje umngani wami umfundisi uMahona ezweni laseNtabazo uthi kodwa kusukela namhlanje lesi sigqoko sekuyisigqoko sensindiso ingakho nabavuka ekufeni nabavuka ezibhedlela bathi ayisibona indoda ebeyifaka ijazi elimhlophe lesigqoko esimnyama esinophapha elibomvu ekhanda ingakho siyasikhuluma nje sithi indaba isesigqokweni noma ngingagcwala kangakanani esontweni ngiyaciphisa isihlobo sami ohlala lapho ozothi noma ulule umqala usibone isigqoko uthi noma ngingasambonanga yena kodwa uma ngibona isigqoko sakhe ngoba uthe sensindiso ngizophila ngaso sodwa sikule ndaba yalo Shembe njani hayi baba manje ke le mayikhuluma wayesehamba ubabamkhulu esewakha lo msebenzi eNatali ngizokuthomba okuningi ngoba ngikhuluma ngakho yayisizwa leya nkosikazi elapha eNtabazo ukuthi hawu unomuntu owasuka lapha eNtabazo uShembe wayoshumayela eNatali usenebandla usenabantu abakhulu abaningi abagqoke ingubo ezimhlophe ngoba kuhambe kwahamba noma ubabamkhulu eqala abantu angabagqokisa ingubo ezimhlophe ngoba uthi umfundisi ungithi mayekhuluma uthi ngonyaka ka 1918 uthi lapha khona ekwakungakagqokwa ngisho iNazaretha kodwa leli bandla selikhona amadoda egqokela amasudu amakhosikazi egqokela o2-piece kodwa kukhonza uNkulunkulu ngoba nokukhonza ngesabatha kuleli bandla akuvelanga nje kwaqala kuke wakhonzwa eminingi iminyaka kodwa kukhonzwa ngesonto njengamabandla wonke lawa khona emhlabeni kube u1923 lapha eintuthaneni lapha ingilosi yafika kubabamkhulu uZilili ilethi isabatha wayesebuza abantu ukuthi bazokwazi ukuligcina kwase kusukela ngaleso sikhathi mawubuka kuShembe uqala ukusebenza esuka from 1910 makushiwo uya ku1923 kodwa kwakusondwa ngesonto ungasontwa ingaziwi indaba yesabatha iqale eintuthaneni iletha ingilosi usendleleni eyayibheke eNhlangazi manje le nkosikazi seNtabazo iyezwa ukuthi hawu lo muntu ebengizwana naye lapha useneba yesithi ake ngimvakashele yabopha imithwalo isuka eNtabazo yaye eNatali mayifika ePhakameni yangena la ngempela mayifika lapha iyabafica abantu abahle bakaNkulunkulu bevathile lezi ngubo ezimhlophe uthi wayahlala umhlangano wonke yayisincoma lengubo eyibonayo uShembe egqokisa abantu wayesethi uShembe nawe mntanami uyothi uhamba lapha ePhakameni ngoba sengikuthengele eyakho nawe ingubo emhlophe
wavala umhlangano mawusuvalwa uyayisithenga inkosi enkulu yasekuphameni yathumela o-anti abathungayo yathungelwa le nkosikazi yanikwa mayisivalelisa le nkosikazi zihamba sekuba khona inkinga yokuthi ithi Shembe lapha ezweni laseNtabazwe washiya phela ingekho indawo owawusuyakhile yaloku ukusonta kwakho okusontisa abantu lapha ngizokwenza njani uma ngifika eNtabazwe ngizosontaphi ngoba kukho lokusonta kwakho usethi Shembe hawu mntanami ilula lento uyothi mawufika lapha ezweni laseNtabazwe uyofuna noma yiliphi ibandla elibhabhadisa emanzini bese usonta kulona nayo lengubo yakhe emhlophe uthi ungayigumuli nangelilodwa ilanga kodwa uyokhonza nje unethezeke ngayo lengubo yakho yathi isuka lenkosikazi yathi ishona khona eNtabazwe ithema isifikile lapha ezweni laseNtabazwe yathi ilifuna ibandla uthi wayagcina ithola ibandla le-Native Baptist lapha khona amakhosikazi akhona ayegqoka iy'keti ezimnyama namabhantshi abovu ilelo bandla umlando esitshela ukuthi noba wamkhulu ngamhlasane ebhabhadiswa laphayana eNtabazwe ngoba waphume weseli ngoba bengabhabhadisa emanzini beqinisa nje umunwe enkomishini bawubeka esithongweni uthi siyakubhabhadisa ngegama likayise lendodana nelikamoya oyingcwele wathi hayi umdlalo lo wazi wathola ngathi noma umfundisi yena umahona noma unesheha yini umlando ositshela ukuthi wazi wabhabhadiswa uye negama lenkosi enkulu yasePhalameni elisuka lapha eBhayibhelini leli lika-Isaya waliqanjwa ngamhlazane ebhabhadiswa ngoba ngokwe-Christianity kuwumthetho wakhona ukuthi uma ubhabhadiswa uqanjwe igama elisha noma unawo owaqanjwe kini kodwa uqanjwe lapha eBhayibhelini noma iliphi abakuthandele lona base beyithandela inkosi enkulu bayithandela igama lika-Isaya umprofethi olapha eBhayibhelini kubaprofethi bonke beBhayibheli kwase kuthiwa uqanjwa ngalo angikho lapho mayisifika le nkosikazi yayisifuna ukuthi izokhonzaphi yathola lelo bandla-ke yayisikhonza kulona sahamba isikhathi umfundisi wakhona ekuthiwa wayemhlophe umlungu ithele nkosikazi mayifika isonta lapha esontweni yayisithanda kakhulu kuleli bandla ithandwa amakhosikazi ngoba yayiwaxoxela lezi indaba yikaShembe ezinhle zasezulwini uShembe ayemxoxela zona besaseNtabazwe ishumayela kakhulu kuthiwa noma kuthandaza yona kuyisikhathi sokuthandaza abantu babewa bevukwa imimoya abanamadimoni akhulume abanamadliso bawaphalaze ngale ngubo kaShembe yayigqokile base bexakeka nje abefundisa ukuthi hayi konjani-ke lo kade kwasathina sipreacher kuleli bandla kusukela singamafounder alo asikaze sithandaze lapha esontweni kuwo abantu bamthanda amakhosikazi nomama bathi hayi siyakubeka namhlanje wena uzoba umkhokheli wethu uzosikhokhela lapha ebandleni yavuma le nkosikazi bahamba bareporta kumfundisi nomfundisi wawavuma kodwa wangayithanda kahle indaba le nkosikazi nale ngubo eyifakile nalezi imanga ezenzayo lapha esontweni ey'ngaziwa kodwa emakuqhubeka isikhathi wayesesuka lo mfundisi omhlophe eseyibiza le nkosikazi uthi mame ngiyabona amakhosikazi alapha ekhaya ayakuthanda kakhulu aseza kubeka na ukuthi ube umkhokheli wakhokhela kodwa nansi into engizocela ungisize ngayo asiyazi le ngubo oyigqokile ofike nawo lapha kuleli sonto ukuthi yakuphi uzogumula le ngubo uma ufuna ukuqhubeka usonte nathi lapha ekhaya Nazaretha Ungene Lokho iwenzi nokubi awebusweni eseni bakho yaseyicabanga le nkosikazi ukuthi izawukwenza njani kule nselelo eyiphoselwa yilo mfundisi omlungu yesithi hayi mfundisi ake ngiyekhaya ke ngiyocabanga kahle isinqumo ekuyisona engizosithatha ukuthi ngiqhubekana umkhokheli noma ngiqhubekana le ngubo kaShembe na yayisihamba ekhaya ithema isihlezi ekhaya yayisicabanga yathi hawu mangithatha le ngubo kaShembe isikhundla sami sobukhokheli siyangilahlekela ngisosontaphi ayikho indawo enye engingasonta kuyo yayisicabanga le nkosikazi enhlizweni yayo yayisisithatha isinqumo ithi kusasa uma ngifika esontweni angisazoyifaka le ngubo emhlophe sengiyasithatha isinqumo sokuyishiya le ngubo kaShembe kwase kulalwa othi uKristu mngane ungene kanjani emthimbeni ungenayo ingubo yomthimba la
angikhulumi ihlobo zami ngale ngubo esiyivathe sonke lapha iwumfanekiso wengubo esiyoyamkeliswa ezulwini masenze kahle ngoba le ngubo uShembe akhuluma ngayo athi mNazaretha musa ukumuka kimi akasho lo amo wemali yami uyomuka nini kumina ngoba ngogqoka nje noma ngikwenzile okubi ngogqoka ngene nawo kodwa ile ngubo kamoya lethungwa ngale esithi noma sikhambisi nale noma ungana amagola enqwaba noma unganani unaye inqwaba lapha emhlakade kukhulunywa ngawe kuseni lapha mase sifaka nje lapha emgodini sizothenga nje thibukalika oyiyadi ongathungiwe ngisho ukuthungwa sigoqe ngawe uyothungelwa phambili ngubo mawusebenze kahle uyoyifika nje isikulingana isikufanele ukuthi nawe uhlale emthimbeni unethezeke kuyenzeka ongakaze ayimbathele lapha emhlabeni kodwa ngokwenza kakho okuhle nangokuthandwa inkosi atholakale ngale ezulwini esayevethe sekuyena okhomba wena indlela obusebenza lapha emhlabeni kanti uyadlala wena mawulapha uze kubangani bakho uzobuka nje izinto zonke zokuthi kumnandi esontweni ukhohle ukuthi njengoba silapha sizosebenzela ingoma indlela yokufa ayibonga inkosi lamathikithi lawa uzunga bekhuluma ngawo lezi itimela lezi uzunga bekhuluma ngazo ithi inkosi enkulu yasephakameni angikhulumi ngaleyo nkosikazi ithi angikhulumi ngesitimela sasemhlabeni ithi leso sitimela ukufa ithi ngakho ngithi kuyenzeka nje sifike namhlanje sifike nakusasa sifike nangosuku olulandelayo kuyenzeka kuphela iminyaka e10 singafikile nasemakhaya ethu kuba njalo khona imizi eneminyaka e30 kungakaze kuhambe umuntu khona khona imizi nje kufiwa namhlanje kufiwe nangesonto ukufake kunjalo yayikhuluma ngokufa ithi mayikhuluma ngaleli yathikithi elabhadwa ithi hayi angikhulumi ngakho konke lokho uthi leya nkosikazi kwakuwumuntu owayelapha ephakameni owayemgidini eyesizweni esonta njengoba sonta kodwa ithikithi noma isithombe ifoto lakhe lashawa ngamhlazane ephoqe inkosikazi eseceleni kwakhe wayeseyanqapha kanti la kushuthwa khona ifoto leli foto alishuthwanga ngesahla isidlo kumnandi esenkonzweni yesidlo alishuthwanga esemgidini ephakamisa izihlangu zonke eyigwesha eyinkosikazi yakwabo alishuthwanga esesontweni ezothile efaka izandla lapha ku-black belt ethule eseyingilosi ebheke phansi alishuthwanga ngaleso sikhathi lamfuna lapha engapha khona ethethwela ngaphansi kwale ngubo khona inkosikazi ilapha ashuthwa khona wena kulokhu kuhambe sikhambayo kokuya phezu kwentaba uzoshuthwa awuzoshuthwa yini la uphendula khona umshumayeli ethi ungahambi phambi kwezitsha uthi angizile kuwe mshumayeli ngizeShembe lizoshuthwa phela khe ifoto ilona lokho ayihluphe ayibuze ukuthi inkosi elami ifoto izoshuthwa kuphi sikulanda benjalo ikhuthe zishekosini ithele nkosikazi mayisicabangile esithatha isinqumo ithi mayisilele ekulaleni kwayo isibona ngesibonakaliso uthi uyayibona ihambe ethafeni isondela ikhuphukela entabeni mayikhuphukela kule ntaba yayiholwa ukuhlabelela okuhle lokho yafikela kuzo kuphakameni izwa nodumo lokuhlabelela uthi ithe mayifika phezu kwentaba uthi isibona umuzi omuhle onamasango egolide kubhaliwe lapha emasangweni ukuthi ekuphakameni okuyingcwele esakwethenjiswayo bamila abalindi bamasango uthi athi mayiqhamuka ayisevuleka amasango yayisima phambi kwesango uthi lokuhlabelela okuhlabelela ngaphakathi uthi kwasondela nabayingcwele abangaphakathi basondela uthi kwasekuqhamuka indoda eyigqoke ingubo emnyama enensepho esifubeni lapha right round uthi uthe mayeyibuka wayesebona ukuthi lo Shembe ebenginayo ephakameni lo wayevethe kanje egqoke kanje wasondela wazoma phambi kwesango uthe makusahlatshelelwa kumnandi bemoyizelelana yamoyizela inkosi esephakameni yamoyizela lenkosikazi kwamnandi basondela bathema sebezohlangana kwase kunqamuka konke lokuhlabelela kwadunyalwa inkosi enkulu yasephakameni yangabi samoyizela kwathuleka yazama ukulula isandla isilulela lenkosikazi nalenkosikazi yathi ilula isandla kodwa satholakala esikababa omkhulu sifinyela azazi zabambana kwenzeka lokhu ikhawe entathu kuthe kusenjalo kwase kudunyalwa yaxakeka lenkosikazi ukuthi kwenziwa yini isandla sami singaxhawulani lesandla senkosi enkulu yasephakameni ithe isamangele kwayisebuza ubaba omkhulu ngesizotha uthi inkosikazi iyiphi ingubo emhlophe engakunikeza yona na uthi uKristu mngane
ungene kanjani Emthimbeni ingekho ingubo yomthimba na le nkosikazi engakayigumuli ingubo yayisacabangile ngakho kodwa ukuthi ngizoyigumula kodwa isivezelwa lokhu ukuthi uma ube wasithatha nje isinqumo noma ngabe uhlangane nosizo olungakanani wathi ushiya phansi indaba kaShembe sewushiyile ezulwini vele su-out yayisacabangile ingakakwenzi kodwa mayisifika phambi kwaShembe ezulwini itholakala ihambaze kodwa ifanayo ingubo ikhona endlini. Hayi bengithanda ukusho sihlobo sami ukuthi noma ungahlupheka kangakanani noma unganosizo olungakanani olukuhlaselayo emhlabeni kodwa ungacabangi ukulahla phansi indaba kaShembe ukuphila.